सकल नियमी 5 मिनट जोजलपा सक्ष्य मोनी झझ डाको कोचल जुरियो मन तुना नाप ठौये जादुले सक्ष्ट लस्कु सेना तुना ठौया सचिव नि गुको नेवा मी जो जना थो सान्तरा साके छिकपिन न्यन ठंग वेत ठौ नेपाल सम्बत छिन्सव पिसो कौला ठोप्फुनी ख अटैको 2080 साल कार्तिक महिना 11 गते सञ्चरबार ठौ कति पुनी ख ठौ या सचिव नि गुको नेवा मिजुले नियमित पनि प्रतिक्रिया नापा ठेठी मियो छको निको ओगो ठगो नन्दो ठौ कति पुनी नेवाटे पुनिय छता बेस महत्व दो छौ छौ पुनिय छौ छौ महत्व त्याजनी ठ्याक ठौ या पुनी त कति पुनी ते आव्यात न ठो पुनी त संस्कृत भाषा कोजा ग्रत पूर्णिमा थाल मे पुनी नख चख नापा छौ छौ बाख सना चुनी ते कति पुनी नापा न छफु बाख सना चंगो लक्ष्मी पूजा भले लक्ष्मी देव पूजा थे कति पुनी कुन लक्ष्मी देव पूजा मा चलन दुखने ठुकै बारे बाख चफु ठुक्न दो छ इले लक्ष्मी देव स्वर्गेज गचोना माइफिस चुनटका छन्चाने पृथ्वी लोके चायो होला चायो गनो ब्याचुन देले टका चा खमिक चायका सोत सक बन काठे खौछि चुन छक छेज ग टापकन छे पुलुपुलु मर्छफा जना चंग खन मर्चाना चंग ठासो स्ववले वो छे चिम्पे बुराबुरी निम्ति पुजग मर्चाका शक्ति माया आराधना याना चंग खन इमीको आराधना खना लक्ष्मी देव लेटाया इमीको जीवन सुखमय जीवमा धन धान्य परिपूर्ण जीवमा ढका आशिक बिया देव गुण वो ख अनिल याउन ठय बाखा कथा किम्बन्दन्ती कथा कति पुनि खुन जहाँ ठीक मोर्चाका मोडियसी चाचुनीको चलन न गुण गुण दनी कति पुनि खुन शिवले चौछा वो गुण गुण बुसार या चलन न ढु ठुकुनो निसे आकाश मोट बिगुरका पठे मोटकल खाया ओके पाल्चा निनी मोट बिगु याइ ठो चलन नाप सकल नेवाटेस याइ ख आव्या ठो श्रेष्ठ परिवार जगल लिकुना चन ठो ना भ योसी आलमटका छिवा दय न्यने योसी थना ओके न नि संज्ञा काइले मोट बि नेवा भाषा आकाश त आलो टाइगु जात न आकाश मोट च्याकीगु ज्या आलो मोट थाउ जात न आलु मोट यको ठास या नुसो पा गन आलु मोट तास गन आलु मोट आली मोट तकान टाउ या थो आलु मोट स्वाका मस्ते मिटिगु छौ कासन तो थो सरड डिटे इले मस्त कोशी जुना सुना सुयको पटी जुनिफरका पास पनि पुचले ठग पटी ठस्का चाहिकी पासपी मध्ये सुनापट्टि जुन व पासमेसियोपट्टि कट्टक जुन आलमट कुइ कुइ छुया न्यप लुइ लुइ कोछमा इमा छम मोवेक टोटे मखुटका आले अस्ते आकाशे स्या को इमा भया वल्लटका सुया छुनि को बा इमा वटले पट्टि जुनाते ह्यामसा छम गोलके पट्टि टोटे ठोक्रम डोरे ट्योरे नाम बिटाछनि ओगेले आले दियो आकाशे संज्ञाकाले को इमा युक्कु भया हो तर आ को भया वसा इमा निनि ठ खनमरिया हुन्न आले को इमा मोलकी ठोकासन मरिया हुनेको स्वाभाविक जुल थोजुल ठौ कति पुनि यो बारे छटवाच जानकारी आ थोटुङका ठौय नापाङ मियाका मिजो न्याके ठौय नापाङ मि छपो राष्ट्रिय मि ख च्वाफुको जोय मो वाङको पर्व बपी हिनोठे खुशीबा कोबाल कापी कापी आहा गुलीबाला छिगु दे नेपा तो मिचियाटम बमसिधर बज्राचार्य संगीतकार गुह्य मालाकार अले सो चाहिने सानो बाबु नारायण देवी महर्जन सुमन कपाली रत्न शोभा महर्जन ख च्वाफुको जोया मो वाङको पर्व बपी च्वाफुको जोया मो वाङको पर्व बपी हिनुथे खुसीबा कोबाल कापी कापी हिनुथे खुसीबा कोबाल कापी कापी आहा गुलीबाला जीगुदे नेपाल आहा गुलीबाला जीगुदे नेपाल थी जात धर्म त्यजिल जी थी
थी जात धर्म तजिलजी धनयाला फेवचा मतिना बिली बिली धनयाला फेवचा मतिना बिली बिली आहा गुलीबाला जी गुदे नेपाल आहा गुलीबाला जी गुदे नेपाल हली में भिनेमा बुद्धया ये चुगता तुना हली में भिनेमा बुद्धया ये चुगता तुना सीता भिकुति अरनी को तल सोदेयना सीता भिकुति अरनी को तल सोदेयना स्वप्गु छोया मो वांगु पर्वय बपी दया चुनी न्याबले थन मिलाओ सूर्योदय ध्यान दया चुनी न्याबले थन मिलाओ सूर्योदय ध्यान देगा फलचा बहासता थाग पाया तिसजय देगा फलचा बहासता थाग पाया तिसजय आहा गुलीबाला जी गुदे नेपाल आहा गुलीबाला जी गुदे नेपाल सकले जी उतिगेने सकले जी पचिना चुने सकले जी उतिगेने सकले जी पचिना चुने सकशादे थाथो छदी जी जुया चुनी सकशादे थाथो छदी जी जुया चुनी चपुगु छोया मो वांगु पर्वय बपी हिनु थे खुशिबा पोवाया कपी कपी आहा गुलीबाला नेना जलन नापांग में राष्ट्रीय में देशीय गुणगान नाटक में न्याबले थे वंग जाजो निना लाइक ना जोजल प पिन्तना सुबा नपना प छिटे चिकर छया या दिप्नु ना भने दक्षबे नापा नरेश एम श्रेष्ठ राजु बज्राचार्य सुदेश लाकार रमेश कपाली रवि जोशी सञ्जय साक्य श्री रघु वंशी रत्नमाया जोशी किरण खर्गी रवि जोशी रत्नमाया कुलुव रेशव जोशी वंग जाजो सचिव नेम अष्टैको 170 जवान शेयर ना डिगले उल्मुछि ना बना चन के यको इकाइ ज्या मोबनीको बिचाएना नापा जाजो लाइक हो शेयर ना डिपि नापा कमेन्ट ना डिपि सकिस्त छता बेस सुबा बियाजना आ थोटुंगा ठसी कथा कमेन्ट बने दक्ले नापांग कमेन्ट हो
नरेश यम श्रेष्ठ वेक्लन चाहिँ मोनी नखै पिन्टन सक्स्टर का चोइदी दो ठटे कान्छा पाइ कोजु जो मोनी नख लस्ता सकल नेपाम पिन्ट पिन्टन टेदला अले धर्म कृष्ण सिकर्मी जो मड्डिक न्यानाचंग नेवा मिजो ज्याजो न्याको मि शान्तरा जुलिसे सक्स्टर पिन्टन टेदी थे राजेन्द्र विश्रेष्ठ जो पिसुत जोजलपा मोनी नख लस्ता पिन्टन डुटैदी जो ठटे नरेश श्रेष्ठ जो मोनी लस्ता पिन्टना रवि जोशी जो विजयदशमी लस्ता सकल नेपाली पिनि मनोकामना पूर्ण जिमरका दक्षिणकाली मायके फनाचना मोनी पिन्टना देशया चनारका चोइदिको ठटे ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जो छपिनेको अथक प्रयास हो मेहनतीय प्रतिफल निरन्तर रूपमा न्याना वइचोङो ठाउँ या नेवा मिजो 128 लागि सराठे छपिन त यको सुबा नाप मोनी नखै लस्ता आफ्नो आपा पिन्टना रका चोइदिको ठटे राधे श्याम जो मोनी नख लस्ता सकल नेपाली पिन्टना शान्तरा साकी जुया त नसुबारका चोइदिको मेम चाहिँ सानो काजी तुलाडर जो मोनी नखै पिन्टना टेदी थियो ओम प्रकाश महर्जन जो मोनी नखै लस्ता सकल नेपाम टे त पिन्टना टेदी दक्षिण लिप्टे अमृत रत्न साकी जो न मोनी नखै पिन्टना गा चैदी ल ठटे मोनी लस्ता पिन्टना बियाडी पे सिक्मे सक्स्त न जीवन पिन्टना नपा यको सुबा देशया पिन्टना देशा रंगा आ कमेन्ट बनिगु या दक्ले नापाङ कमेन्ट दो दीपक तुलाडर वक्ल ठुक्न चैदी दो सुबा दो शान्त गुर्जु त ठौ जिपे फेख प्याचुन त छिगोट न्यायपुको ज्याजो अर्थात मिजो सपरिवार न्यानाचना जाया चोइ त ज्याजो टाटे मे चो दुगले मिजो ट्यादिउ जे मखला गुर्जु हिन्दी रे गीतमाला टाइगुन मिजो जी छिगोट ज्याजो साप बाला न्यायपो छिट सुबा विषय मिजो न्यानाचना दिपे सकल हो मिजो न्याको मिछत मोनी नखै लस्ता पिन्टना रगा चोइदिउ ल टटे दीपक तुलाड जुयो चाहिँ कमेन्ट नरेश श्रेष्ठ जो चाहिँ ट्यागना ठुटन चोइदिउ स्वामा मेमा जिमा ताउ मतलब चाहिँ मिजो त चाहिँ स्वामा मेमा थाइथेन चाहिँ वेकल थाइदिउ ल अले दीपक तुलाड जो एयरपोर्ट फेख पियाचु छ पुछि ठोन्यवा मिजो न्यानाचना दिउ न्याना लेट ल यो कुसबाटो जाई जोट नापान छ ज्याजो तयाव्या त थ जिन ठो ज्याजो त सुनाटे मलेका बिचा यानबले ज्याजो ज्ञानमाला महेन्द्रमाला गीतमाला जगमखो नाप रेडियो स्लोन प्रसारण जिगो अमिन सैन या बिना के गीतमाला न लुमंका फेक न जि मिजो ना खाना नेवा मिजो ना चुनाव ख नापाला ठो मिजो ठ्यान जितन ठाको आ बान्ज्याउन जिज्ञासा लागि सुबा ठोटंगा मदन मान राज भण्डार जुन चाहिँ दिगदो नेवा मिजो 128 पुङके न्याना ओके लागि हो छियो कुटाइ लागि यको सुबा ठौ छौ प्लाङको जिज्ञासा ते मास्टर होला वो छुटासा नाप सरकार मि हाकिबले नेवा कलाकार टेको जात अथवा थर छा मोटेको जिखला जस्तै नाटिकाजी शिवशंकर प्रेम टोल फट्टिमान नारायण गोपाल तारादेवी इत्यादि अझ देश लागि ज्यान टक्न बिहा वपी नेवा सैतनीको नामे टक्न जाट अर्थात ठर टेउमया जस्तै गंगालाल धर्मभक्त शुक्रराज इत्यादि तर दशरथियाको लिउन टास चण्डटिया टौलो ठो छाजी नेवा टेउ ना ठाउनी ढगाल खैनी ढगा वेकल चोइदिक जुलला मदनमान राज भण्डार जु ध्यान हुने माउ खन्चो आदिगुले लेतल मचबले गंगालाल धर्मभक्त शुक्रराज धापी नेवा जिरेका मुटियमहरु वेकपी नेवा रेखा सिक्दा यक्वे इकाल ठर्जो कारण वेकपिनको बारे गन काचको सुए मुर्गो गन दसा ठर्चुया मोटेगुलिन मुसु ख टुक्न पञ्चायत काले लाको नापा सफु दुपी ठठवे नेवा रेखा भुए मछा जिमा ओब्ले उकि वेकपिनको ठर टोफना हुन लिप ठैट प्रशासन नलायक आ देशे लोकतन्त्र वे टुङ्गोले ल्याक्ने बेको मिखा सुइरका ग्यामा मन्त आठो क्रम कम ज्यावना चंग दो एसा गन अजाउ स्वभाव देना चंग खण्डने नियम पासपी कमेन्ट बोनीको डिका छफ मिनिना दिस ठोमी नुगु मिख ठौकने तस्क लोक वना चंग मिख लोक वागे त ठौकने पासा भाइरल टाइगु थे मोखला आ थटे भाइरल ज्याचंग मिनिना दिस न्यायफका दिस ठोमी निनिको सुया पिडियोले सुएको न्याय पेस युट्युब सर्च ना दिलके तुरन्ते मिखा निने ठोमी हावे टुंगी ठोमी जो ठुक्न दो जज ताल फे छे फे नया ले ताल छंगुहे ख्वासया एला लोवया टेडे तुल छ एला लोवया छन्त सुवया फे नया पोपो नया भाजुन फे वला भेबेलिया नेथे दसो वला एला लोवया टेडे तुल जि एला लोवया मन खुवया का चाहिँ ठोटे या टौल ठोमी बोल अले ठोमी चाहिँ चुमी रोजमान महर्जन अले गायन चाहिँ निशा दिसार हो रोजमान महर्जन न लियोदनीको कमेन्ट से प्रमोद अमाटी जो ठुक्न चितल माया रे रत्न जिन छन्के माया
दसकों लिपा ठोमिन्यना मन लेटर लगा चुइदी जो ठटे आरएमएस साके जो सुबाडो शान्त गुजु त ठौ जिपि मिजो सपरिवार न्यना तना जाय झोइ त जाजो टाटे मे झो डुगले मिजो तयादिको जुइका मखला गुर्जु छिगो ठो जाजो सा बाला न्याइपो छिट सुबा विषय न्यना चना दिपे सकल व मिजो न्याकिमु न्याकु मे छिट मोनी नखै पिन्तन रगा चाहिँ आरएमएस साके जुन चाहिँ तैदिको ल जुन चाहिँ छिट पिन्तन तो ठटे मेगु चाहिँ कमेन्ट ठुक्टन्टो ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जी कमेन्ट ठुक्टन्टो जोजल्पा जाजो कोचाको पुङ्कनिना कमेन्ट यागु झले नेपाल सम्मति डक्लै लिपाङो ला कौला ठोइ बारे हो मोनी नखै पिन्तन जेसासे रजनी महर्जनी इनापे मुक्क नेवा पवगो पाजु 36 मर्जनी बालाउ सले ठोगो तस्कै बालाउ मि हो डक्लै लिपाङ सुमन तुलाटर हो रत्न शोभा मर्जनी या छजिगो जीवनी तारा ख छजिगो मट्ने सहारा ख बोलिया युगुल मि हाका कोचा ठो जाजो नापनापठे तस्कै बाला टल मिनिनिक चले मुस प्रिगुराम जुसान नुगुस प्रिजल नेपले सले थोगो मायारे रत्न जिन संख्या माया बोलियो मे लक्ष्मण कृष्ण ताम्रा कार्य तिम्रो खुसी धागो सिद्धि चंगो सरना श्रेष्ठ रुणा रुणे बोलियो मिजित यो टल अटिया ज्याजो विशेष प्रस्तुति पाजो किरण खरिग जिया इनापे मोनी नखै बारे हनिवम संस्कृति वीर प्राध्याप बलदेव जुजु अर्थात राजो पाड्याय मोनी नखै चोसु व चोसु ठिठी ठासे व ठिठी नेवा समुदाय कुमारी देय बारे वकै साटिक चुसु निनि खन अले चुसु यक्वे सन्देश मूलक नप जानकारी मूलक दो हनिबम भाजो जयस्वरमान प्रधान या मालश्रीय ढुन्न अति कहाँ यो तल सुबा ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जुइता जुन मोनी नखै लस्ता भिन्त्रन नप तो ताको कमेन्ट लागि चाहिँ सुबा दे छ याचना थोटुंगा रमेश कपिल जी कमेन्ट ताको ठुक्न दो मोनी नखै भिन्त्रन नप अभिवादन व जोजलपा महासप्तमी कुन न्यव्या दिगो सतीश मर्जन या कौला ठो जोची छिगु नख मोनी न सुबारम जुगु ठुगु जाजोले प्रिजल नेपालिया प्रिगुराम या मुसैत रिटे कठ मायारे रत्न जिन संख्या माया तारा देउट ता छौ सांगीतिक जाजोले हागु मि स्पष्ट मुजुसा निन बिले नुगया तापला सिमाई किचले चुन्थे सिचिस चंगु मि मटनै मुखु स्वाना झ्वाल जुया वना हाइट हापटे अले जयस्वरमान प्रधान या मालश्री हुन व सरना श्रेष्ठ नेपाली मे रुडा रुडे हाँस्न सिके हार्दा हार्दै जित्न सिके नप लिपाङ्गो पासा सुमन तुलाडर व के मेजो रत्न सोबय नुग मे छजिगो जीवने तारख ह्याका दिल थटे हनिवम संस्कृत विद प्राध्यापक बलदेव जुजो राजो पार्याय नेवाटासम मोनी नख छ्या व गति हनि देगो दुगेङ्गो लेख सहित ल्या 128 लागि सुबा पुअङ्क बुढागत रूपमा ठापो तया दिम ब्रह्मदेव सरी ठापो नप पूर्ण समर जुसे ठौए ठापो ठुलिएटे बरु सुझाव छोटे जना वो सुझाव ठटिक ल्या 128 नेवो कने खनो टपन जाजो कथा ठापा खनो प्रस्तुत जुगो टपन जाजो नापाला मोनी नख नापा सम्म दुगो मालश्री ढुनिए मिहेनि काट्ल तर लिप जुल से उगो ठुगो मिट न्यव्याट्ल संगीत छु लाग मरो ठो ध्रुव सत्य ख तर टपन जाजले तजिले नापा स्वाफो डुगो मिजग निन दैगु जुसा अझ अर्गज माला डेगज लोठे जुइगो अर्थात सुनमा सुगन्ध टाठे जुइगो ख आवेगो ल्या 129 प्रेम डोज प्रदान दैया नेवा फे नापा स्वाफो डुगो मालश्री ढुने मे वाङो लप्टी 2 बजे हाको मुस्या क्या मज्जा ताउ मिछ पुन्यन दैला ठेरका रमेश कपाल जुन ठाउगु थिन ताको कमेन्ट ठुक्ट कोचा काट्ल कपाले बाजु कमेन्टे लागि सुबाडो नापा सुजावी दस लस्कुस्याना स तयारी थे टपन ज्याजुले तजिले नापा स्वाफो डुगो मे हाके 10 जिउ क तर नखै इ र्या छप्नीको मेग भाइ मिन दुठाको उजुल रेडी नेपालले जिउ मिन हाके माटाइ पे छिसन छिगो ज्याजुले मेगो भाइ मिन हाके मछनी मारेको जिगो विचार जुल छिगो विचार त सुबा अले प्रेम डोज प्रदान वाङो लप्टे 2 बजे मे ओखना हाके तनगुले ठौन हाकल के हान नियम पिन्ट छिनोठे जुइला ढका ओगमे म हाकुसे ठो मिन्ना दिस ठो मि चुने हाला टम्पटे राजु शिखराकार संगीत सुमन तुलाडर अरे रचनाकार रमेश कपालीको अन्ति ड्यानी चंगाचा अन्ति ड्यानी चंगाचा जिगुन्याने सलीचा अन्ति ड्यानी चंगाचा जिगुन्याने सलीचा एलालु मसुरे गुली पाला ल्यासेचा एलालु मसुरे गुली पाला ल्यासेचा मैचा ओ मैचा हिसी डुम मैचिया सतु बतु चिना टला जव खवनी तुचा मैचा ओ मैचा हिसी डुम मैचिया सतु बतु चिना टला जव खवनी तुचा
जिता सोया मुसुकवन्युगु एला लुलु जिता सोया मुसुकवन्युगु मैलधा मपुतजी ओलु ना ब्युगु मैलधा मपुतजी ओलु ना ब्युगु मैचा ओ मैचा हिसिदु ममैचिया सतु बतु चिना तला जाव खवनी तुचा मैचा ओ मैचा हिसिदु ममैचिया सतु बतु चिना तला जाव खवनी तुचा ओ मैचा ओ मैचा ओ मैचा ओ मैचा केले हंगु मिखा अले मंचनी गतीदु केले हंगु मिखा अले मंचनी गतीदु मोहनी रूप खना हुईके गुली जक हिसीदु मोहनी रूप खना हुईके गुली जक हिसीदु मैचा ओ मैचा हिसीदु ममैचिया सतु बतु चिना तला जाव खवनी तुचा मैचा ओ मैचा हिसिदु ममैचिया सतु बतु चिना तला जाव खवनी तुचा डेडे चुला तो नाचिला मुसगु एला डेडे चुला तो नाचिला मुसगु एला मन ठाते मला तन्हा चुमिये न जितला मन ठाते मला तन्हा चुमिये न जितला मैचा ओ मैचा हिसिदु ममैचिया सतु बतु चिना तला जाव खवनी तुचा मैचा ओ मैचा हिसिदु ममैचिया सतु बतु चिना तला जाव खवनी तुचा मैचा ओ मैचा हिसिदु ममैचिया सतु बतु चिना तला जाव खवनी तुचा Nyanat nadlo santra saki pakin sachiwa ni guko Newa Me Jho comment woni go kochalo a chafo lokon wa umi jane dhun yana disa dhun thana dim je swarman pradhan kha
वंग ज्याजुले मानिक साक्य जु रमेश तामरा कार्य वनिटिल जिल्ला ठाउँ कलाय ठछे बोले मिचफ इनाप ना दिउ ख वंग ज्याजुले ओगु मिचने महाकोसे ल्याङ्का त युजुल आठन्टा मोनी नखटे वनि ब्लेस्टा ठोमी हाकि लोइ दियो हिसाब जिन ठाउँ ठोमी हाकितेन आ ठोमी मानिक साक्य जु नामे हाकितेन अले नप नखटे वना लसफो ठाउ याना वया चो पिन्छने छि भाजुपिन त न देछा जुलन्जना दिस वनिटिल जिल्ला ठाउँ कलाय ठछे वनिटिल जिल्ला ठाउँ कलाय ठछे जिमिस समय किता बुली जकायो थे वनिटिल जिल्ला ठाउँ कलाय ठछे जिमिस समय किता बुली जकायो थे खने वो सुकुला न केतुकी केतु है मलको उखची लगे चाकी जीवो खने वो सुकुला न केतुकी केतु है मलको उखची लगे चाकी ससा बुझने वया भक्ति भक्ति भद्र धै वनिटिल जिल्ला ठाउँ कलाय ठछे बचलो सुखी बोखसा गिटकी कला चबुतली चना सक बिक जरे बचलो सुखी बोखसा गिटकी कला चबुतली चना सक बिक जरे ससमना झंड चित बयकी वनिटिल जिल्ला ठाउँ कलाय ठछे खसे कनी हावे लक्ष पुत्र गुये निसा पुटु पुटु हल्की छठु निठुले गे खसे कनी हावे लक्ष पुत्र गुये निसा पुटु पुटु हल्की छठु निठुले गे चेतन की घे धासा तीज कमने वनिटिल जिल्ला ठाउँ कलाय ठछे जिमिस समय जिता बुली जकायो थे वनिटिल जिल्ला ठाउँ कलाय ठछे वनिटिल जिल्ला ठाउँ कलाय ठछे वनिटिल जिल्ला ठाउँ कलाय ठछे मिर नुंगा आ निलो लाटंगो चिचको खोजको ला चिसा आना ताव या हे जना खे फसरका फसराल के छुन या वनिले छट जना मेउ छौ चिच रंग न्याउसा चिडगा फनिको ख यले मापले घ्यो सबै पसले छुन या वनिके चाको शक्ति घ्योचको ठका बिया ठोय फसख गन छुन या तुनके फसछको चिडगा उले ठ्याउ चलन्दो मस्त नापमा बना आउ दुसा मचे त पिप्लामेन्ट छकुसा बि मक्सा चाको छकुसा बि न्याउसा बि ठन्न टम्पलीसे गोम्पो फस शीर्षके छपु चुसु बुन्टेना गुगु चुसु ठुक्न दुन्जना दिस टम्पटै हो चाइ टगो ठलख ओगेले ठटे टटगो चाइ ठलबल न्याबले चिचिगो चाइ हे ठल फस बिगुया चाइ ठलबल नापा खपे थिमी येले ये आज थासे डेके गुया
चाय थलबल डेकी पिंट कुमाटा हुया टोइले अपोइना छकपटी चाय थलबल चलन चलते हया टौ खण्डो नापेपी मनुटे चाय ठिठी किसिमे थलबल ठिठी सामान टेगो ने उडेकी त अथवा ठिठी जाया त चलन चलते हया टौ खण्डो गठकी लोटे त एला ठोटे त बजाटुन त मक कुन्ट नेगु सामान टे त आदि ठिठी ज्या छला टौटो और ज्या ओगिले ठिठी थलबल डेकी उया तर ठौकने त हास थुपे थलबल अपास क छौ खनिमन त चाय थलबली ठासे अपोइना प्लास्टिक थलबल छला या चंगटो उकिन ठौकने चाय थलबले रूप न पनाउना चंगटो ठौकने चाय थलबल कम मात्रा जग डेकी ज्यावला चाय थलबले पलेसा चाय ठिठी छापे सामान डेकीगा डेका मिग ज्यावला गठके चाय फूलदानी खेलौना टेबल ल्याम्प श्वास जयाको बाटचा अथवा ठिठी सोपिस डेका आउ खण्डो नापा अठिया चेरन्य ठिमी कुमाटेठा ढम्पलिसे गोम्पचा फुस बियाएको खमेजो तिमीला रञ्जित कना दिल ठटे गोम्पचा फुस बिगो ठिमी जग मख येले खोपे ये चाय थलबल डेकी पे फुक्क कुमाटेठा फुस बियो तम्पय खास ना नापे पनि लोटैको घर नापे पनि ठौकने ठे टिङ्की मुर्गुली लो जमैना टेट ढम्पन्जना तै अले ठे ढम्पन्याबले गोम्पचा फुस व गोम्पचा तगो चिगो यक्को किसिमको दो तगो गोम्पचा ताबले चिगो खपागो जी ठजो गोम्पचा टुन्ट ल एला ठो आदि टेगुया ठोबा चिचिगो गोम्पचा न दु चाय थलबल डेकी पे कुमाटेठा वसै जमा उठल अथ ल मुगित ढम्प एला ठो वा टुन्ट लोटे त गोम्प एला काट हासी हाजा डेकी त पोटासी बजान टुन्ट छिल नेगु सामान टे त वला भेग लाटे त टगो उसलिचा एला टे टुन्ट चिगो उसलिचा लोटे त सुराही मरिटे कोसी कोनी मुसे सी त भाज लोटेको खच त ठौक्ने ला एस्त्रे खेलौना फुलदानी ल्याम्प छिटी सोयाको सामान नडु ठौक्ने चाय सामानी थासे मेमीको सामान छला हे टुङ्गोले ठुके माग टस्कहे मरिया हुन ठुके हैन चाय सामान डेकीको जान सीमित ज्याउन ठुके व्यापारी त खाट ज्याउले अपोइना कुमाटेसँग ठोज्या टोटा मेमीको जाइना हो खण्डो ठो ढम्पलिसे गोम्प फोसनाङ्गो चुसु ठनिया कोचल ठो फोसनाङ्गो सफ्टिन चाहिँ ल्यायो ख ठो फोसनाङ्गो सपोचु याटमा निजी र श्रेष्ठ ख चाहे टम्प बेकौतना ल जना वैला तरमियास जिट पच ल टंकिरे मैचा ल टंकिरे पच ल टंकिरे ढापटी मिन्यनादिस ठुके चो राज भई जगमी संगीत हरिशरण स्यामी स मदन कृष्ण श्रेष्ठ ख चाढम्प बेकुञ्चना लजन वयाला धर्मय सजित भचला तुमकिरे चाढम्प बेकुञ्चना लजन वयाला धर्मय सजित भचला तुमकिरे मैचला तुमकिरे भचला तुमकिरे मैचला तुमकिरे ल तोने प्यास चाया माझुया बुंगाचा आगचा मला जुया लुया वल्ल देगचा ल तोने प्यास चाया माझुया बुंगाचा आगचा मला जुया लुया वल्ल देगचा लुया वल्ल देगचा लुया वल्ल देगचा लुया वल्ल देगचा छाजिता नप नप बन्यंकी रे धर्मया सजित भचला तुमकी रे मैचला तुमकी रे छपटिला तुमकी रे करे बाप्ती सा तुमकी रे प्यासचा गुमन यात आसा छता थ्यामते ख्यालले खोब्याके मा छता धैमते ए प्यासचा गुमन यात आसा छता थ्यामते
ख्यालेले खब्याके मा छटा धामते मा छटा धामते रे मा छटा धामते मा छटा धामते मती नया हाय मती नया खेले प्याख लुई लंकी रे धर्मया सजत भचला तुम की रे मैं चला तुम की रे करे छप्तिसा तुम की रे बाक्तिसा तुम की रे चाहे धम्पे मिडुङका ल्यास मेजु मिन्जिनासँग गुनिवन्टेना मेजो गाचो भएका ल्याम्टे नुगो हे पार मिङका रत्न सम्भव साकिए स अमलेट न साकिए रचना अले संगीत सुरेश मान साकिए गुनिवन्टेना मेजु गाचो भएका ल्यामते नुगो हे पार मिङका गुनिवन्टेना मेजु गाचो भएका ल्यामते नुगो हे पार मिङका गुली जतो बाराम छ एक्सो सासो हे मगा छन्त जता सोसो चले मफुत जिल्ला मगस जता हुका धनवने तेना मै जुगा चोबेका baka ni habna wani so hey hey songa taya ka baka ni habna wani so छाजिता पासले रे जीवन हना वनी so songa taya ka baka ni habna wani so छाजिता पासले रे जीवन हना वनी so Nyanak nan lo sachua ni gugo Newa Me Jho jazo nyana digne yeki yeko subado jazo to mai na like comment wo share na gwal na dipne saksta akna sko yeko yeko subabia tana wei go ni nyai poko suko puro ka han phema ka pintna desha tana mego santarbar sachua suika Newa Me Jho dana hanan naplawe ubleta ke lagi thok prostota santra sakita bere biadi san thong ta ba liba hanan napla